Lakhipuronline puthokjaba October ki tang 9 Irai numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruiba Pao. Laibak asigi mafam kaya ga loinana silchar dasu oxygen gi awaba leiraroi haina MP Dr. Rasdeep Rai na phongdokre. Kendra gi Mantri Nirmala Sitaraman na Assamda Right to Public Services ki portal hangdokre. Tanzania gi Abdul Razak Gurnaha Sahitya da Nobel Mana Lising Aniga Kunmathoi piragani. Jiribam gi Ningsing Khulda Leiba Hospital da sungarang PSA oxygen plant sangakre. Agartala gi Dholeshwar da khana nainaba gi tharoma pangthokre amasung Assam da miyoi jani ga marfutra manga gi masada COVID ki anuba case thengnakre. Positive obagi chang chada 0.3 manga oiri. Haujik mapungoiba pau tabirasi. Corona gi anisuba wave lakhibada leibak asida oxygen gi awaba mayok na bathengnakre. Makhata na oxygen gi awaba mayok na danaba haukiba sagol sen numita leibak asida PSA oxygen plant kuntra manga Pradhan Mantri Narendra Modi na virtual gi kuthang da hangdokre. Uttarakhand gi Rishikesh da AIMS ki tharumama da saruk yaraduna Pradhan Mantri na PM Cares ki makhada hangdokki bani. Masigi manungda numida sida Silchar Medical College da su plant ama hangdokki. Silchar da pangtokki ba tharumadu da Silchar gi MP Dr. Rasdeep Rai, MLA Dipayan Chakraborty, Katigora gi MLA Kholiluddin Mojumdar, Deputy Commissioner Kirti Joli, SP Ramandip Kaur, BJP Jila Sabhapati Mimolendra Rai, BJP Neta Nityabhushan De na chingba miyoi sing saruk yakhi. Thorom da wangang laduna MP Dr. Rasdeep Rai na Silchar ga loinana leibak asida makhata na oxygen gi awaba leiraroi haina phongdok laduna plant asina Barak Tampak ki miyam da thoidokna kanaba piragani haiki. Silchar Medical College আমরা 1000 লিটার পার মিনিট এরকম দুটা আমরা অক্সিজেন প্লান্ট আমরা ইনগরেট করেছি, যার ফান্ডিং পিএম কেয়ারের পক্ষ থেকে হয়েছে এবং এইখানেও প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিগত 4-4.5 মাসের মধ্যে এটাকে কাজ শেষ করা হয়েছে। Thauramga mari lenana wangang bada Silchar Medical College ki principal Dr. Babul Besbarwana masiga loinana Silchar Medical da plant ani sure hairaduna handaki thaurang asida cylinder sindok sinjin matam manglaroi chumdring pipe ta samlagani haina phongdokhi. Kendra gi Mantri Nirmala Sitaraman na Assam da Right to Public Services ki portal hangdokre. Pradhan Mantri Narendra Modi gi Minimum Government Maximum Governance ki khongjang asibo hena mapangal phahanabagi pandam da Assam gi Right to Public Services portal rtps.assam.gov.in ngarang Kendra gi Seltung gi Mantri Nirmala Sitaraman na hangdokhi. Hairiba portal asigi kuthangda rajya asigi miyam gi tangai fadana mathau taba thabak thoram singi online gi kuthangda application pisinba amasung matam ichangchangdana transparent oina pangthoknana ba honaragani. Tanzania gi Abdul Razak Gurnaha Sahitya da Nobel Mana Lising Aniga Kunmathoi piragani. Sagol se numita Swedish Academy na Nobel Mana asi lauthokibani. Krista Kumja Lising Maga Chamapan Marfutra Marida Ikiba Paradise haina mingthorba mahakki mari suba upenas asida yumpham oiraga mahakbu mana asigidamak khalakibani. Loilam lenga ki chethengda hanwa naidana awaba khangliba singi matangda mahakki khudida peladuna Swedish Academy na novelist Abdul Razak ta mana asi pinanaba khankibani. Swedish Academy na mangonda sanagi medal amasung lupa crore nipal makhairongi selgi mana piragani. Masagi chahi 63 suraba Abdul Razak Gurnahana Memory of Departure, Pilgrims by the Sea, Paradise, Admiring Silence na jingba mahakna iba upenas tara phongkre. Jiribam district ki manung channa Ningsing Khulda leiba 50 bedded hospital da PM Cares ki sentang makhada PSA oxygen plant amangarang Bharat pumbagi oina Prime Minister Narendra Modi na virtual gi kuthang da oxygen plant sing meyam da sinakibaga iroinana Manipur gi CM N Biren Singh na video conferencing gi kuthang da sangakre. Minute amada liter changma gi chang da oxygen pibangamba plant adu hangdokpagi thoramadu da Chief Medical Officer E Okendra Singh, SDO Sagolsem Indrajit MCS, SDPO TH Sanatomba Singh MPS amadi KH Janaki Devi Adyaksha Jiribam su saruk jakhi.
थौरम का मरी लेना ई ओकेंद्र सिंह CMO जिरीबामना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ओइना ऑक्सीजन की अवाबा लेरंबा दु कोकलगनी हाइना फोंदोकलदुना प्लांट असिना हॉस्पिटल असिगी बेड सिंगदा ऑक्सीजन पॉइंट अममम संबता नतना पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट मंगा यावना पुन्ना ICU तरा सेमगतपदसु चावना कानबा पिरगनी हाइना फोंदोखि PSA ऑक्सीजन प्लांट मथंग अखोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अमदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मणिपुर संगा बिरक्तना अखोई जिरीबामसु जिरीबामगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेप्टेम्बर 11 कमीशन तौरगा ngasi mak अखोई इनॉग्रेशन यावजरे अदुगा सिदैदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की दमकता अखोइना ऑक्सीजन की अवाबा लेरंबदु ngasi कोकलगनी मसिना 500 लीटर पर मिनट पुथोकफंगमी अना अखोइगी हॉस्पिटल ऑक्सीजन पॉइंट 70 की मथक्ता सम्मे मासे मागी मनुंगी अर्थदी बेड अमममगा लोइना ऑक्सीजन पॉइंट अममम सम्मे अदुना तुंगदा अखोई गवर्नमेंट ऑफ मणिपुरना इंटेंसिव केयर यूनिट चिल्ड्रेन अखोई अंगांगी सुयावना अखोई पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट मंगा अमगा यावना पुलपना एडल्ट की मंगा अमगा इंटेंसिव केयर यूनिट तरा संकट पदसु यामना मतेंग ओइरगनी यामना थुनसु संगलगनी अदुना अखोईगी हॉस्पिटल दा कोविड पैंडेमिक नतना अतोपा ऑक्सीजन दरकार लेबा अनाबसिंगीदमकसु मतेंग याम ओइरनी यूनाइटेड कल्चरल एनसेम्बल ना सिलांगदुना मणिपुर की नाचोम आर्ट फाउंडेशन की डायरेक्टर नोंगमै कापम सुरजीत निकी चनम अमसुंग किरण सिंह खुंद्राकपमगा इंटरेक्शन की थौरम मंगरांग अगरतला की धोलेश्वर दा पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुरी साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट RK जितेंद्रजीत जनरल सेक्रेटरी L बीरमंगोल यूनाइटेड कल्चरल एनसेम्बल की प्रेसिडेंट RK तरुणजीत लमयानबगी चीफ वांगखेम बीरमंगोल W बंकिम KH माधवी इंद्रजीत गुप्ता खेत्रीमेम सुदेशना TH नील कुमार G बिप्लब शर्मा तापोसजीत राजकुमार A शरद KH अतुल नचिंबा मियोय सिंह सरुजाखी थौरम अदुदा मरुओइना लमदम असिगी आर्टिस्ट सिंगी तुंगी फिबम की मतंगदा खना नैनखी हाइरे असम दंगरांग मियोय चनी के मरफुत्रा मंगा की मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा सुइनो दशमिक तरुक मंगा ओइरी असम दंगरांग मियोय निपान लाइचर असिना लेखिदबगा लोइनना लेखिदबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग मंगा चमापन गतरा माथोय सुख्रे मणिपुर की हक्सेल लोइसिंग थोप पाव मतुंगिना मियोय चामगा 13 की मसादा ngarang COVID-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी लाइचर असिना ngarang मियोय अमा लेखिदबगा लोइनना लेखिदबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग अमगा चनिपान हुमुत्रा तरुक सुख्रे आरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना लेबाग असिगी मफम कयागा लोइनना सिल्चरदसु ऑक्सीजन की अवाबा लेररोय हाइना MP डॉक्टर राजदीप रायना फोंदोखरे केंद्र की मंत्री निर्मला सीतारमन असम राइट टू पब्लिक सर्विसेज की पोर्टल हांगदोखरे तंजानिया की अब्दुल रजाक गुरनाहा साहित्य नोबेल मना 2019 पीरगनी जिरीबाम की निंगसिंग खुलदा लेबा हॉस्पिटल दसुंगरांग PSA ऑक्सीजन प्लांट संगाखरे अगरतला की धोलेश्वर दा खना नैनबगी थौरम पांगथोखरे अमसुंग असम दा मियोय चनी के मरफुत्रा मंगा की मसादा कोविड की अनुभव केस थेंगनखरे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.3 मंगा ओइरी लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।